kiwir 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 wir kiwir kiwir numpang lewat wir kiwir kiwir numpang lewat naga daun cabe dong dar gerah hade gerah liar wir kiwir 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 wir kiwir 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 kiwir. Yan, orengan si Doci dukun cabul meren lah si Doci mah. Foto nabis itu percaya dulu yo. Oh jing, berarti si Doci bisa nyek kodam jim. Bisa sih Gana. Ayo atuh, nyangan si Doci. Yuk, kas. Kok nama Yan? Namun kapanggih si Doci ngegerok kena Mbah Doci. Ya. Siap jip demi kodam aing. Aing ngayal boga kodam naga jip. Kiwir 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 wir kiwir kiwir numpang lewat wir kiwir kiwir numpang lewat naga daun cabe dong dar gerah hade gerah liar wir kiwir 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 wir kiwir 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 kiwir. Punten Cik. Yan, arisnya kumaha pan aing ngomong ngagerokeuna Mbah. Oh anjir, gara-gara nagapan tadi lah. Mbah Doci, saya Ajib sama Dian mau cek kodam dan minta syariat. Duit ya. Duk ada. Kalau itu anak tuh mirip kepala belut rawa, jangan duduk. Jangan. Terus Bah, saya harus ngapain? Kamu harus nonggeng. Hahaha, karena juburmu montok. Jangan marah, nah jangan marah. Bercanda Mbah. Udah duduk. Gak apa, lanjutin duduk. Ada perlu apa kalian? Bukan jagain kambing, mau nyariin saya. Ini Bah, saya sama Dian mau cek kodam. Mbah bisa nggak? Letik nak. Sakarak cek kodam. Tuh kan Yan, cek aing ge. Cek hutang juga saya bisa nak. Mantap Bah, mantap. Kalian berdua ngebaris. Aing lah gitu, aing dek ngecek kodam heula aing kuat ya. Bah, kodam saya apa Bah? Bentar ya nak, sabar. Mbah mari cek dulu. Wir kiwir. Mantapnya, montoknya, juburnya. Kodam kamu naga kejepit. Naga kejepit. Tuh kan Lin Jip, cek aing ge. Kodam aing mah naga Lin. Naga sih naga Yan, tapi naga kejepit. Hehehe, jangan bercanda kamu. Bah, kok kodam naga saya kok bisa kejepit? Maka dari itu nak, karena nagamu kejepit, kamu harus bisa lepasin. Waduh, ngelepas ke naga di mana aing? Alah, bodo amat lah. Penting aing boga naga. Hahaha. Bah, saya minta satu lagi, Bah. Saya minta syariat, Bah. Tar dulu, satu-satu bro. Cek kodam kalian juga saya pusing. Yuk, maju. Yuk naga kejepit, mundur. Asen. Aing di. Aing dek cek kodam aing heula. Dengekeun sia yo, kodam aing pasti keren. Bah, apa kodam saya? Wir kiwir. Daun cabe, daun dangdur. Ulah hade, ulah cager. Salah, Bah. Kudu kumaha nak? Daun cabe, daun dangdur. Gerah hade, gerah lieur. Kamu berani bercandain Mbah? Ampura Bah, lalagan, ampura Bah. Wir kiwir.
Wir kiwir kiwir. Wir kiwir kiwir. Khodam kamu adalah lauk berod. Leur, panjang, tapi letik. Yan, mantep. Kodam aing. Lauk berod. Leur panjang letik eta mah boga aing jin. Bah, kan cek kodam mudah. Kalau syariat gimana, Bah? Karena kalau syariat minggu depan datang lagi aja ke sini ya. Mbah capek, Mbah. Capek. Yuk, makasih ya, Pak. Mau pulang dulu, Pak. Bah, makasih ya, Bah. Duh. Wah, bae dengan duit. Boro-boro cek hodam jeung nyan syarat batur. Hirup aing can jelas. Lebok si Ajib dia nu gawekeun lebok si lumayan aing menang amplop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari tim DC Vlog Official. Subscribe.